Predstavnici medija, kao što znate, pred poslanicima Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije je predlog za ministra finansija, gospodina Sinišu Malog. Pred nama je njegova impresivna biografija koja govori da je on pokrenuo i sredio finansije Beograda, da je pokrenuo značajan investicioni ciklus, da je učinio dosta na sređivanju situacije u Beogradu i da takva referenca ga preporučuje za mesto ministra finansija. Međutim, mi se pitamo i dosta je bilo da li je to baš tako. Treba pitati građane Beograda da li je stvarno gospodin Siniša Mali sredio Beograd, da pogledaju svoje novčanike i da kažu da li u zadnje 4 godine zaista bolje žive, da ih pitamo kad idu u medicinske ustanove zašto sa sobom moraju poneti i Hanzaplast i gazu i sve ostale potrepštine, zašto vozači gradskog saobraćajnog preduzeća napuštaju svoja radna mesta zbog teških uslova rada i minimalnih plata, zašto pola Beograda nema kanalizaciju i zašto je Beograd jedini velegrad u Evropi koji svoju kanalizaciju izliva u reke. Da li je na taj način gospodin Siniša Mali sredio Beograd? Takođe, njegovu biografiju isto prate i jedan veliki broj afera koje uopšte nisu pomenute u ovoj njegovoj biografiji koja je prikazana narodnim poslanicima. Ja ću navesti samo neke najznačajnije od tih afera od kojih nijedna do sada nije rasvetljena, kao što je afera sa Beopetrolom, zatim Alfa Protein Vršac, pranje pola miliona evra u kojoj je on sam sebi prodao svoju firmu, zatim rušenje u Savamali, to je afera koja još uvek potresa Srbiju i pored toga što je prošlo više od 2 godine od toga i nerasvetljena je i meni se čini dok je ova vlast neće biti ni rasvetljena. 24 stana u Bugarskoj, novogodišnja rasveta i njegov plagirani doktorat koji normalno i dalje je ostao nerazjašnjen i stručna komisija nije dala odgovor da li je on plagiran ili ne. Delegiranje takvih kadrova u Vladu Republike Srbije ojačava partokratiju, vlast partokratije u Srbiji koja se hrani korupcijom i mi mislimo da ovakvi potezi sa delegiranjem takvih kandidata u Vladu Republike Srbije nisu slučajni, nego sasvim namerni i da će Republika Srbija i građani Republike Srbije od toga imati izuzetno veliku materijalnu i finansijsku štetu. Hvala. Pitanja? Hvala vam.